Hi guys, it's Valerie here with today's video and all the latest news from Hollywood. Time Cop reboot in the works! Stick around after this. Varētu šis, ka dzīve bērnībā ir viegla, cītīgi jāmācās. Ļeviet, tu idiot! Labs! Jākrāj kabatas nauda. Jāklausās pārmetumos. Pārunāt, uzvedību. Mācies un spēlē saksofonu. Vakarā pārbaudīšu. Tas ir līdz brīdim, kad nonāc tādās ziepēs, no kurām izkļūt var jau tikai pieaugušais. Stop! Uz kurieni tu taisies? Pie sociālā vispirms un bez piezīmes nerādies. No solnotas sākam. Klausies, es būšu vēl. Man šovakar ir dežūra. Es taču tev varu atstāt vienu, vai ne? Mierīgi. Pēter! Ew, pečk! Es tur visām drēbēm guli. Vakar bija ārā. Cikos? Es taču zinu, ka tu mēs nebūs. Nav nevienu. Es nevaru katru dienu atnākt mājās, pieķert tev klēņojumu vai vēl nezinu, ko tu skaties uz mani, kad es ar tevi runāju. Studija Tanka piedāvā bērnības sirdsēsti un prieki, Klausies, mums vienam otru jātelpa, dzirdi? draudzību un nodevību, dēkas un pārpratumi. Kas tev notiek, mazais ķēps? Jaunajā spēlfilmā Mamma, es tevi mīlu. Universal Pictures is reportedly developing a remake of Jean-Claude Van Damme's 1994 film, Time Cop, with a complete reimagining of the time travel classic based on the series from Dark Horse Comics. The 1994 sci-fi film was directed by Peter Hyams, starring Van Damme as a police officer who regulated time travel in the future and became his most commercially successful star vehicle. We'll see if the project that has been in the works since September of 2010 actually gets off the ground this time. It is currently out to scripts with no hints on who could play the hero. Who do you think should play the role? Let us know by commenting below. That's all for today. Like us on Facebook. See you next time.